Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, apaw. Jakod makatrabaho gapo iti ot ti sakak. Ay daw. Kano ngamin nga nang rugi da ita sakit ti sakam ay kasla pa'y nasinit ti itsura na. Ay nawaw. Hindi nga ron inak nagsilaw iti tokak. Dalaki di nadalapos ko kay baad. Iso kastoy. Ay nawaw. Pa'y ngamin adi aglisi dagita kunam akaibaan. Nupudno nga adda dagita. Ay, saan ka man ngagsasaw ti kasta? Tama nga no kumaro ti marikriknak. Ay nawaw. Inta ngamin ipakita iti doktor tapno maagasan. Ay, sana mabalay na. Kumaro ka no. Iti nakaibaan no ipan iti doktor. Ay nawaw. Ikaman kidi ay ayaban ni Ina Salome ang mga gas. Ay dawaw. Mas patsyempay ni Ina Salome ngam ti doktor. Kakidain! Saan ka na sumanaw tadakas? Ay dawaw ka matabak-bakitan! Ay, papalan nyo ka din na. Ay nakpan di tabalay da Ina Salome. Nakitam ka day no adda di tabalay da barak. Isang sama ti nakakubong karkarain ti arubayan nana. Dumanon kayo ang dito balay da. Ay nawaw. Ay, sige agyaman akbarok. Ay aguray kayo man. Madamag ko man. Apayan niya ti masapol nyo kinilula sa lume. Ay nawaw. Ay, umay na kumasantigwar ni tatam tamasakit. Ay, sana nilula sa lume ti kasapulan ti pasyente nana. No di katuktaw. Ay nawaw. Day tangarod ti imbaga ni tatam. Ibagak nga agpadoktor ngam agunget met. Ni Ina Salome ti kayat na. Ay nawaw. Ino saan ko mabakitan no? Bakit sa lume? At apag sa bali ti nang payaban ni tata kinilula sa lume. Ay nawaw. Anya ti kayat mo asawan? Ay ko, awan na. Ay, panawang kayo ba? Nagilukon day tayo. Anya kumangay mati sa bali apang paayaban nila kay kani Ina Salome. Ay nawaw. Ay, ka diti, may paikukin ka, Marta. Ay, umay kayo kumaayaban, tas antigwaran nyo man nila kay ikaw. Ay, apay, agan ano ay nila kay mo. Nabayag matbasit nga, adakas lang nasinit itisaka na. Ita kimaro, talimtag pa'y dagiti sakanan, kan kasla imatidog pa'y dagiti ramay na. Ay, delikado no kasta limtag, kan imatidog pa'y ako nam. Tapay ko mga delikado ako na yung Ina. Ay, saan ko may baga at ajak pa'y manakita. Inta pa'y jabalayo, tapno makita. Santigwarag pa'y ay nawaw. Imbagman tayo may kayo inabakait. Nagsakit nga minti sakak. Ay nawawa. Kasla masinsinitirik na kay na saus. Man barok. Ay sus! Nakabadag ka iti bunton ti kaibaan. Nakapungtot ti kaibaan kat binalis da ka. Ay nawaw. Anay, ay nga charamidon tayo inabakait. Masapo lamang iatang tayo iti kankanan. Kan karne. Iti ayan ti bunton anabadagam. Ay nawaw. Anay, maluto ka din ti karne inabakait. Ay masapol. Si bubuk la manok. Dalusan lang tinagunag na. Ito no.
Sa ikabil, iti kadana na pinggan. Kastamot ti kanan. Iti kadana na pinggan ti pangikabilan. Kaya ano ang mayatang inabakay? Iluto yo amin dagita ita. Agsubli ak ington agsipngat. Tasyak ti mangiyatang iti ayan ti bunton. Ay nawaw. Ay, sige inabakay. Masapul tib amanok. Ngempuraw. Masapul nga talo anyog ti laok mo iti kankanan. Nay, nagkapo kayo kaditi balay danana Marta Lola. Ay nawaw. Ay, wan barok. Ay, nakabadag iti kaiban. Ay, nawaw. Kahit anya tinapasama kiti pasinti yung Lola. Ay nawaw. Limdag kandi makal ti saka na apok. Nay, anya nga ti aramidan niyaw tapno may imbagan Lola. Ay nawaw. Agsubli iti ay ton agsipngat. Inak mangyatang iti tinuno amanokan inkiwar adikat. Nay, asino nga iti mangan kadagi jay Lola. Ay, kanandag iti kaiban Tapno ay kat ti sakit ni Dumeng. Ay, nawaw. Ah, hahay. Sa dino kaditi ayan ti bunton Lola. Ay nawaw. Saan ka nga umisam-isam dita? Tama nga no si kamot ti isublat. Ang iti saan amakit kita. Ay, nawaw. Surutang iti nalimod ni Lola sa lumay. No sa dino ti pangipanan na iti bagbaga na nga ata. Umay kayon, tamangan kayon. Kapasan na, pagimbagan yun tumatan ni Dumeng. Panawan kayo pa dito, itap numaganas yo timangan. Ay, nay. Pimanawon ti bakang. Oraya ka makadayaw. Kalpasan na. Soblata ka pati ti ayan dagiti makan. Ay nawaw. Ay, nagasa takaw. Dadakang nikin kanang. Manak man kide. Nagimasan. Jak maibos isong ha. Ibagkat kong dagitoy tayawid gidya balay. Kanak toman. Paul, gimasay. Nay, papalan nyo kadikat, bigbigat pala ang Lola. Ay nawaw. Binakita no, naimbagan matlangan ni Dumeng barok. Nangiyatang kayo kadimat lang, Lola. Ay nawaw. Paya sa bali ti isang mo. Apay kumasawali, Lola. Agdamdam agaklaang mang. Ay nawaw. Nukin nandang iti sana makikita ti atang. Sigurado lakit de maimbagan ni Dumeng. Nay, etno saan akanan ti kay baan iti atang Lola? Anya ti mapasamak. Ay nawaw. Ay kawatan na sanda kayat ti atang. Isu sa balian. Ay nawaw. Ay kastagayang Lola. Sigurado nga roda may imbagan ni Tata Duming nga. Ay nawaw. Pag kunamit, sigurado maimbagan. Ay nawaw. Naku na mat ano ka ng ti kay baan ti atang? May imbagan saan ka day, Lola? Ay nawaw. Hinakpay kita, nukin nanda. Ay nawaw. Sigurado maimbagan ka, takindan dati atang. Ay nawaw. Ay, nagutot mo. Itinabi, inabakay. Ay, naap. Ay, ino, ti panagimbag na barok. Talaga kasta.
Ay, sapay kumangano na inabakay. Agora, kimarumat ngamen ni tiot-ot na ay nakaw. Magano saan amay-may sa tinabadekam. Iso nga'y mapalti sa bali abunton. Masapol amay ka namin abunton anadalapos mo iti dayjay arabi eh. Ay, nalabit nga ron akasta inabakay. Ay, nanagot out. Mala, magiluto kayo pa iti kasi ti sigod. Inak tumanan iyata ang into nagsipngat. Nay, papananyo ka di man ang lula. Ay nawaw. Inak man mangiatang. Anya, aatang ko na yung lula. Ay nawaw. Ay, adapay nga minsan anayatangan abunton. Anabaddekan ni Domeng. Isuasan pa'y anaimbagan. Ay nawaw. Nay, kaya Josawan, ita kayo mo pan mangyatang lula. Ay nawaw. Nga road. Ang aguray ka man. Apay akasla maragsakan ka. Ha? Anya kumadi pa karagsakam. Ay nawaw. Saan mo tayo lula? Adala na lagip ko apapanan. Ay nawaw. Sorotak man day ito'y abakat. Tatamanan atang. Namin ano tayon nagluto. Kan nangiatang ngam kumaro matlatta ti sa kayo tatang. Intayo nga minan iti doktor ay nawaw. Kimarumat nga agpaiso. Anyang hati di kurang. Jay atang ni ina sa lumay. Siyak ti mangkadwa kada kayo amapan iti doktor. Sakbay ako maro day tamarikrik nayo. Agurigor kayo pa yan. Alaman nga ron anak ko. Tani, talaga ang marigata anak. No saan ang nagatan? Ay nako, naot-ot mo dito asinal mag-asakitan. Anya tinaibaga ti doktor anak ka. Mabalin anay sagid day ta sa kayo iti nabudo aruot. Nabaybayan iso ang nag-infection. Nagatil nga men idi damaw. Kinodkod ko kinodkod. Iso ang nasugat. Ay, nabaybayan nga min tatang. Iso akas ta tinagbanagan na. Anya nga ita ti aramidam. Adain reseta ti doktor nga agas at tumarinyo. Intayo gatangan. Tapno maimbagan kayon. Ay nawaw. Ay, padasag tayo man. Para nga mayat na ita nga agas akon kunam anak ka. Ay, nawaw. Impanda magayam ni Tata Dumi iti ospital. Ta saan anaimbagan lula. Ay nawaw. Ay, saan amagasan ti doktor? Tinakaibaan. Ay nawaw. Ay, masalonsod ko man nanang. Agpaiso ka di makaibaan. Ay nawaw. Di makal kan kasla imatindog ti dapan ni Tata Dumeng kanaw. Ay nawaw. Iwan nga ro. Tarami day ta di kaibaan. Ay nawaw. Dayta. Makita yung kadi dayta bunton lula. Dayta man. Kanayon ko makita ata si dagkit nga ron iti balay. Ay saan ko nga'y palubos sa sagidan dagiti kabalay may. Kan dagiti animal may. Tapno saan kami amabalsan. Ay nawaw. Kaya tiyasawan, nood daw makasagid dita, mabalsan lula, ay nawaw. Sigurado dayta. Numapaddakam, dayta sakam ti mabalsan. No taimam mo ti nakasagay, di taimam mo ti mabalsan. Ay nawaw. Di makal mo dayta bunton lula, ay nawaw. Niswa sa Diyos agsagidan. Tamangan no makaungat ti mangbambantay dita. Agan ti mangsagid lula, ay nawaw. Awan dua-dua dumakkel kan umatidog ti parti ti bagi ti tao amang dangran kadakwada. No agpaiso dayta lula. Inak man nga isbuan ti buntaon. Anya!
Ay, susya na mabalin. Nakis ti mapasamakan ka. Ay, nawaw. Saan mo asagidan ti bunton? Kita agman lula no anya ti mapasamak kanyak no isbuak. Ay nawaw. Ay, saan? Si mo isbun ti bunton. Delikado! O anya, kumusta ti marikrik na yun, tatang? Ay, mayata na nakaw. Mayati resita ti doktor nga agas ay nawaw. Oh, no idi pa'y la kuma nagpa-doktor kayo, di idi pa'y la kuma naimbagan kayo. Unaklaki din no maagasan ni ina bakay. Ay, saan magayam ay nawaw. Papanan nyo nga ita, tatang. Ingkaluban nyo matantibon ng nyo. Ay, nako na ti bangkagaw. Tawan matan ti sakit ti sakak. Pinaimbag na ti agas ay nawaw. Malagip ko man, tatang. Aw. Asino nga tatinangan kan nangala iti atang ni Lola Salome? Apay apati pinggan kat nagpukaw. Adalakit din nangala, ay nawaw. Ay ni agori ka bat. Anya nga tanga agpaisaw. Ay nawaw. Ay, awan ka di tinapasamakin ka, gapo iti panangisbom iti bunton. Ay nawaw. Anya ko mga iti maaramidan dagita anay nga akin balay ti bunton lola. Ay nawaw. Ay, adamang bambantay iti bunton. Ay, nagsayaatan. No, podno nga adagban bantay lola. Iso nga inisbuak barang agpay so adumakkel kan umatindog. Ngam saan mat lola? Ay nawaw. Apay, nagturid ka nga agsasaw iti kasta. Apay, di ka mabudang aya. Ay nawaw. Ay nay, di ta kayo pay kiti. Tay nakisubli ti bandihado da tatang dumeng. Ay nawaw. Bimunod ka di iti pinggan da. Ay, saan man lola? Saklang mo ti nangan kadagiti inatang yaw. Ay nawaw. Sika! Nay, isublik man dagitoy ating kaw. Ay nawaw. Oh, dita. Ha? Anya ka di dagito'y nabalkot iti newspaper, manong. No makitam na kita, mumaw. Nga magyaman na, tasak ti na iranod kadagiti na ikarga dita. Ay nawaw. Di ka mauawatan, manong. Katam ti balkot papel, tama awata mo, no nya ti kahit kasawan. Ay nawaw. Dagitimat na kay karganti atang dagito'y. Ay nawaw. Awan basol ko dita. Kasi yung bulang yung mag. Ay nawaw. Agyaman na kiti pa nang isublim. Adeng, mapaling ka day. Ti agsubli-subling agpasya dito yung balayaw. Ay nawaw, please, pangasing. Si kalata, manong. Awan mo ti mangi parparit. Ay nawaw. Ay nawaw! No adda marikrik nam, doktor ti papanam. Tati ugali iti ugma, kat na iduma ita. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.